Kardong Pinilis Pas Karbiang Law Berta Ketan Jabang Nili Samika Cerong Parpi. Aprangsi Berta Thipipen Arjuita. Bodoland Territorial Region along Biswanath District Arlo Kedo Akar Biatum Hadak Dodu Nangjima Nang Nema Puthak Mai Kangni Mai Lupen Nuwai Bil PWD Atowar Kahinu Ongpura Kisan Samiti Atumpen Kasemar Pon Amring Adolong Adung Alongta Waiting Set Kinang Sot Bidya Singh Terang Inut Jangre Chat Kali JLR Lupensi Amithang Rongta Chewoi Juilo Bangso Ajok Api Soaso Kisung Manghuprong CEM EM Along Kirap Pachuhang Dipu Arboretum Com Crop Center Auditorium Hall along KLA Lapen KCS Atung Patir Piponsi Biswanath District Arlo Kedodun Akar Biarong Aphan BTR Kepar Lupon Jipu Aputhak Kachingwai Mate Kachethan Chimum Amai Kapadopon Bom Ahut KCS Maipu Chandra Singh Kro Pen KLA Maipu Hidhina Drong Piatu Chelang Rapet Pen Kacharipon Amayalong Karbiang Law Termas Council CEM Tuliram Ronghang Aluhi Sarpu Aman Pen Chitongdun Manpeng Aluhi MP Horen Singh Be HAD Minister Sumronghang Lapen Kedoan Karbiang Law Termas Council EM MAC Lapen BJP Congress ASDC APHLC Risim Keot Asong Angbong Pen KLNLF KPLT UPLA ex-UPDS Anparta Hampanga Song Angbong Jakas KSA KSYC KNCA HTL KRA Karbiador Baratum Seta Mayalong Chetongdun Bangso Mayalong Karbiang Law Dramas Council CEM Tuliram Ronghang Lam ke Jaipon ke Plain District ke Doa Karbi An isi Dora Pet Nangji Lapen nitum Karbiang Law Dramas Council Pentame Nang Cerap Chetodun po Lapen Non BTR along Kidodun Nang Neputa Bangso Mayalong Jaidun Sonsi Ning isi Dora Pet Pen Satellite Council Tame Hang Nang Popusi Ning Jepon Lapu HAD Minister Sumrong Hangpen Kaning Jepon ke BTR le Dodunji Pusitame Ajat Kejok Wan Ave Lasi Non Kedo Ladak Kedo Bom Adim Si Donang Jiputa Lama Long Paklang Pon Sonsi Kaprek Kaprek Ratcharia Song Lapen Hampang Song Atum Kedoan Chedon Dun Sarpen BTR Along Kedo Dunang Nepusi Pinya Maya Long Cherai Pon News Desk Report News Fast Karbiang Long Suching Thengta constituency Arlo Rongka Gora Longkoi Tiso Arong Amekar Bidya Singh Terang Surihini Rakrainer Kepen Bangka Chulang Un Lapen Ke Hoya Jok Surihini Rakraiser Kep Maningkan Pulisa Dideng Ponder Pen Hemkang Sam Donanglo Ningkan Isira Ciklo Johnny Anke Bidya Singh Terang Akorte Apaya Puanta Ave Alangli Hemasor Lapen Usumar Bangke Thom Ansi Dochot Alangli Jail Mate Hemkang Sam Kedo Bom Ahutta Bangahem Kerap Kerek Pen Loksi Alangli Tum Chobom Alang liacor mohem kang sampen banglote kacoram apreng hai hui anta cipi popu matapu sita kopai kelang noajok hem kacebang longji apor keso colong lok amat si hem kang sam along amat cewoi juilo acor kadom sing narpi kamatha kisung along si cetonglo Bidya Singh Terang abang ke alang li korte tawe lasi alang li labang so along ke alang li halo patir pi je bang lo poipis tame alang li phan ha 2019 aningkan bang keculang ni mate bang ki hoitap ki thantap pen ajok bang la hemkang samsta mela alang lipan beng jok lo lasi non ki hem cibang ji apor bang ke alang li aku pai ke lang no pen ajok alang li ki su chulong lo pen la difu medical college long an pali tong tek thiang ko alang li chiboi gi lo lasi labang so la achor tum bang ke alang li tum kamang hu kamang ram se alang li tum pinangan kamatha kisung dolo lasini tum labang sodim nang hubri nang kolo lasi ahem sor tum pan alang litum pan ithithini lam litum arju ponsene acha ante nang litum usumar pini ni ke bangkan bang Nili Sumar Bang Tho acha ante la nang liti pohai nang likol pohai lason doikma Abe nili kor pota belo nilite pohai ta belo akorte abe nili like kor apai ta belo pota belo lage I'm pot pombe angjir bang thomdo angjir bang pingan belo he jong belo la so hem apu thak along ke la penilian so lonon ke do thib ji thak thib bis ta minili
non thejong dingjong tum long bai do sar tum no sa min ni chuni ri ke la pulo nili tum ma phan ni sumar pen ni la so hem do thip ji phan ke do thip po sa ta min ni tum phan nang lang pon nang ji pulo Mane son bang nang rapid tha. son bag nang rapon tha mane nang rapon nang po la pen nang rapon bek po kusinang li tum phan chuni ri la Acha ante la nang li tum la suting hen ta long yem ki kumat ik lo. jeng then ta lang em ke bai do ka cherong pipi Kachirong pipi. Acha ante la baido kachirong pipi pha nang li son bag arsik ji ka son katuning ri dun ji son nang li do puti nang thandon ik ta chok. lalo bai do phan chuni ri la pulo nili tum phan somar pang athom la pe nili tum phan kang khon pen ka jin so pen nili ke rapon nang ji pulo nang rapon nang po La alang li hem sorta ningkan isi chok elo hala hem kang samlong los gitu la si labang so adim la ningkan silong sa melang li tum don rap la pen lapu kehang lapu bang rap alok pala panselang li tum chobom los tami non bang kai a hem sol tami chevoi ik joya phi ke alang li tum bang ke kemang hu kemang ram lo alang li tum ke akai ding pis tami kupuson se smart phan ke pachar li ji ma la hai lok se alang li tum ke keman tha sung pik lo la si la alang li tum ka chuning ri do na teng la Karbiang long la ke thek ding tum ta ardi dun pidon pe alang li tum phan kerap ji phan si chuning ri Rongmong Wepen Jersong Ingti News Fast Karbiang Long 7 Nong Kopili constituency Mai Lupen Noai Bil Kachelenga Towar Kehenu Ongsi Ronggroup Asor Hithi Borwa Kidun Pusitami Keso Kiun A Pusitami Ambulance 108 Aphanle Johang Pusitami Towar Kehenu Ajok Nangdun Bangwe RW Aporahut Pusitami Motor Gari Kacheleng no Ajoini Pura Pinication Samiti Atumpen Porivarton Asorkar Mate MAC Pawan Kumar Rayaphan Abatai Chuning Rilo Bon Sitami Alangli Anota Chewarve Bangso Joine Kisan Committee Atu Thurpak Pen Tangka Mahachi Rungsi JCB Lapen PWD Atowar Semar Ponang Koglo Pusi Ferang Ke Athengno Nangthan Pachini Dun Alangli Tum Kaningje Arjupon Iksena ये 7 नंबर कपटी समिति का ये रोड है। ये माइलू से लमसा खान जाने वाला रोड है। ये रोड का इतना अवस्था खराब है, आने जाने के लिए आम पब्लिक का बहुत हरासमेंट हो रहा है। इसमें हम लोगों का जो बीमार आदमी है, डेली बारी औरत जो है, लाने में हम लोगों का इधर में मान लीजिए कोई मर जाता है, कोई हॉस्पिटल तक पहुंचता है। इतना समस्या होते हुए भी हम लोग का जो 7 नंबर पब्लिक के MSC महोदय जो पवन कुमार जी हैं, इस पर थोड़ा भी ध्यान नहीं देते हैं। मात्र इलेक्शन के समय में आते हैं और जाते हैं, लेकिन तो उनका निगाह नहीं रहता है कि इस रोड से मैं जाता हूँ लमसा खान में और वहाँ का आम पब्लिक रास्ता को लेकर के और अपना समस्या को लेकर के उनसे बार बार निवेदन करता है कि आप मतलब हम लोग के ऊपर ध्यान दीजिए, इनको और ध्यान नहीं देते हैं। हम लोग का ये सब समस्या रोड का बहुत बड़ा समस्या है। ये हम लोग किसान समिति का जो यहाँ का जो कमेटी है, हम लोग एक मीटिंग बैठ करके इसमें एक अब निर्णय लिया कि हम लोग इस रास्ता को चंदा लगा करके थोड़ा मरम्मत कर देंगे तो हम लोग का आदमी को आने जाने का कुछ व्यवस्था हो जाएगा। इसलिए हम लोग निर्णय लेकर के आज हम लोग काम स्टार्ट किया है। Kheroni Penran Singh Teron News Fast Karbiang Long Amreng constituency Angkangalo Jirgindeng Anat Kedamatuarpi Kehat Ponput Amreng Alangroy Thak Kedon Adolong Akung Kedo Ihum ni Akulat Sitami Munetatum Ka Kesi Kedam Kewang Kehat Ponput Pen Penang An Aratum Amreng Alangroy Kilang Mi Kilang Lapen Mohar Kacinepon Ning Kecepang Samponetum Dopik Pik Ajok Hadak Edondoni Akulat Heihui Sitami Kacing Turpon Bom Asonsi Tekpon Long Bon Sitami Esonalam Hadakulat Arai Malom Mesen Agari Kacong Hong Hemso Mate Waiting Set Kimpon Asonte Me Parji Puta Hadak Aradatum Karbianglong Autonomous Council Kachari Mate Porivarton Asor Karaphan Kachuningri Jengkhapen Povitro Kathar News Fast Karbianglong Fuloni Tarabasa Sport Indoor Stadium Arlo Along Kethak Kepir Aputak Technical Sekeki Piamai Padopon Arnikang Sampor Pai Isira Bajiji Mapor Malompen Technical Sekeki Piamai Pangcheng Ponsi Karbianglong Pen Kosonsi Ansose Kepir Kethak Angtam Nalong
Karbi pindeng sumpot pa cetang dun longji hai hui cetan cimumpon lapen bangso mayalong aluhi aman peng pen nang kacetong dun emisi acor mate social worker Maipi Sabina Teronpi Delhi Rong Supi Pen Program Officer Nidesh Kumar VDC Chairman Hondor Kro lapen penangan manting kidu lapen kepir ketak kacali dunatum nang kacetong dun. Ini yang kangalong ke nona bang ke la textile ke koloni Tarabasa center do ke thomvet nona ko ke kidu sila ke thomvet atum sita alang tupan kidun ji pan senilihin pen than pajir mi lo hamu pini ke pini inauguration na pan se pini ke dolo la si textile la puthat therang ke thakapan la therang ke thakapan ke bang trok kep do nilitum sita pe bang trok kep mat ke ben thak un ide ji klem un ide ji posi bang in poi si ke bhak lo la se non pass face bang ke bang in poi si select tang elo instructor ta select elo la si pini inauguration lo pini pen si penap pen ke thak pan chen Tante la sodim konas. Nge pati ke bang ke da Tarabasa ma la so non nili lam deng je bo ma dim bang se ke patik lo Tarabasa Ladaki long bet long si kadok bet hanta training pipon po. Ladak si la textile la puthak bang ke dak si training pipon po an pen kenen bempu bang ke nili tung klem bom lo rang ta klem lo hala dak deng ki mu long si hala dak ta bang trok kep sita bang trok kep pen bang trok kep ta klem tang elo fast face ke aku la sita mi aku non klem tu po la se aku dry flower bang ke nili tung hala dak koloni la sonthoda ahem do hala dak si dry flower bang ke klem ji po hala dak bang dry flower adak ta bang trok kep lo la pen aku dolang leki krong ta la dak si klem po ko dak bang tong ni tum sing wai velang hala leki krong ji bang Adim bang. Skema bang do masih la si bhakpon vet ko sin mathal Puluni Pen Arun Kro News Fast Karbiang Long. Non malong so phan beer time ton sina. For the first time at your town, Lifeline Diagnostic Clinic, MG Road, Tipu, Main Market, Karbiang Long. Doctors RS of OBS and Gynae, Skin Specialist, Medicine Specialist, Child Specialist, Bone Specialist, Consultant Eye Specialist, along with all the facilities such as infertility clinic, ultrasound, hematology, microbiology, biochemistry, ECG, clinical pathology, pharmacy and much more. Master Health Checkup of General Health Blood, RE, ABO, RH, Diabetes Checkup, Thyroid Profile, Lipid Profile, Kidney Function Test, Liver Function Test, RE Urine Test also done here. Book your free home collection at 970-736-7150. Thank you. Beer takang ton pet nang chiroi thulo. Japralangso Sport Association atumpen cepatir piponsi aninkan bangason thak Club League pathupon bomsi pining lethota Japralangso Neheru Pathua Klamalong pangchengpon. Pinikang pupon amayalong aluhiaman pen WDC Chairman Riso Singnarlapen Kasa Klembangku Edison Terang Abarim WDC Chairman Selarson Rong PSGB Babu Hanse SGB Jones Rongphar Jem Rongphar pen Chenglo Kethegidingatum Chetong Don. Pinikang pupon aterang Potor Sarpo FC aterang lapen Upper Deopani FC aterang Angbongsi Pathupon Sonsi Pathupon Bompen Pator Sarpo FC aterang Kithek Ajok Upper Deopani FC Aphat 7-0 Golpen Parempon Detsi Puthot Angdeng along Cepaledun Bangso Ingdeng Troxy Interclub League along Nong Ekipidun Kechengsi Anong E Boron Teron Apomen Karlitang Rajesh Teron Adunthu Nong E Mongol Singh Ingti Apo Karlitang Biren Ingti Amenpen Lapen Adunthu Anong E Bapuram Timung Apo Karlitang Rongdo Timung Amenpen Lapen Adunthu Anong E Sing Singnar Ahin Pensi Pajir Ponpo Lapu Goalkeeper Keong Nai Anong E Jem Rongphar Kepathu Kemenai Anong E Pajir Dun Saphapani Pen Sarbinong Timung News Fast Karbiang Long. Pinia berta lansi pajudlo dome thakme kardong.